nongeye ngo ikaze wowe ukurikiye channel yacu Rugero TV, mwifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho bitandukanye bihura cyane na gospel. Muri kumwe nanjye Aruno Nambutsa, tugiye kugaruka mu nkuru zitandukanye zikomeje kugenda zivugwa by'umwihariko muri gospel ku bijyanye bifitanye isano na COVID-19. Mu gihe abashakashatsi hirya no hino ku isi bakomeje gushaka umuti cyangwa urukingo rwa COVID-19, ni nako iki cyorezo gikomeje kwiruka cyane gikwirakwira mu bihugu bitandukanye. Ubwo corona virus byatangiraga kuvugwa ko yageze ku mugabane wa Afurika, harimo n'igihugu cya Nigeria. Umuhanuzi TB Joshua numwe mu bahise bahanura ko iyi virusi tariki 27 Werurwe uku kwezi izahita ibura, nk'uko mu nkuru zacu z'ubushize twari twayibagejejeho. Iyi virusi ikomeje kuvuga ko igifite ubukana nubwo TB Joshua yari yahanuye, ariko ibintu bikomeje kuba bibi. Umunsi nyirizina TB Joshua yari yavuze umaze kugera, abakoresha imbuga nkoranyambaga babyukiye kuri Twitter bagaruka cyane kuri bwa buhanuzi yari yahanuye, ubundi batangira kumushinja kuba umunyabinyoma no kubeshya isi. Uwitwa Ashley Kayode yashinjije TB Joshua kuvuga ibintu bidahuye by'ubusazi, yemeza ko TB Joshua ari mu bahanuzi b'ibinyoma kandi ko nta gitangaje ko na Bibiliya ibigarukaho ivuga ku bahanuzi bameze nka TB Joshua. Uwitwa Mr. Mwanza nawe ati TB Joshua yatangaje ko nta materaniro azaba kuri iki cyumweru kubera coronavirus. Yatekereza uyu si wari wavuze ko coronavirus izarangirana na tariki 27 Werurwe. Uwitwa Kombo we yavuze ko abantu badakwiye gukomeza gufata TB Joshua nk'umuhanuzi kuko ibyo akora bimeze nko gufomboza, rero akaba asanga bidakwiye. Yakomeje kwibutsa abantu ubundi buhanuzi bw'uyu mugabo butaciyemo. Ubwo buhanuzi akaba ari igihe yatangazaga ko amatora ya Amerika umuntu ugomba kuyatsindira ari umugore, birangira Donald Trump ari we yatsinze. Naho undi yavuze ko ibyo TB Joshua yatangaje bitazabaho kuko hazakomeza kuboneka abandi bantu banduye hirya no hino ku isi. Ibi uyu we yabitangaje mbere yuko iyo tariki igera. Akomeza agira ati Imana iri hejuru y'umwana w'umuntu. Abantu baribeshya, nta muntu babasha gusobanukirwa Imana nk'uko biri, ariko Imana yacu irahambaye. Iyi nkuru nayisoza nanjye nunga mu ryaba mvuga ko ubu buhanuzi bwe butari buturutse ku Mana kuko Imana itabeshya. Reka ngushimire wowe warudukurikiye, mukomeze mugume mu rugo mu rwego rwo kwirinda ndetse mutibagiye gukomeza gusengera ibi bihe turimo. Mwari kumwe nanjye Aruno Nambutsa, nakagaruka mu zindi nkuru.